sikhe sahluleka, sikhe sahleleleka, siphume emahlathini saphuma inkqubo sihlanzile. Ubumdali uyaduniseka. Lunamela lengela thina wavuma ungcamla ukufakanye thina savuma wena wena phakade saphila. Ubumdali uyaduniseka. Uqobo wewe nowachithwa wakhimpwa futhi waqhonywa baqala waqhulela ukuqwaya ukuxolela baqolele kwafakala. Ubumdali uyadumiseka. Kuna namhla usenesineke usasilondolozela ukusitahuzisela. Kuna namhla amalungisi usawalungiselela uyawadekela jini uyawalwela. Sithi qala elaqala umgibe amadolongo aguqa ilwimi zonke zangqina amangqina akho owagibela. Simangalisile ukukhawulwa ngomoya kanti usezophinda ube inyama, kanti uphinde ushiye umoya, kanti nomoya usaphethe inhloko yakho elula. Ebuxakekeni konke uyasigcinela ngaye thina siyophephela. Ungumdali uyaduniseka. Sithi indlela esikhaphelela ezindleleni zokulungisa uyalawula. Kwizililo zalo mhlaba ububomu uyazesula. Kwinkathazo uyakhathala isandla sakho uyaselula. Kwimihonyo yonyaniso uyanyalasa ngenyaniso uyamamela futhi uyaphendula. Ungumdali umdala kunazo ezinsuku. Uyamadali kanye usaduniseka. We have encountered situations that we couldn't explain. Uthi xa ufika kule ngqobo uzame ukuyiqamba, uzame ukuyigoqa-goqa uba yintoni igama layo ungakwazi ukuyibiza. Kodwa sithe kanye kwezo ngqingobo sabiza uThixo. Sithe bizeni kwethu uThixo asazi okokuba siqophozele kanjani. Ubumnaba uthatha ubuyena bakhe uhleli kuba isiqu sami andinako ukusiqonda esakhe ndingasiqulethanga kuye ndiyaphila, ndiyashukuma, ndiyahamba, ndiyaphefumla. Ngubani yena lowo ikhonqo livela phansi lengcekeza igcwele kumgoqa-goqa wamaqala omuntu omqoqa amthakanise namathuku afake incasa enqabise enqabini yolwimi lakhe. Ngumchazi nomcacisi wekamva lethu sesibekele bucala ngabantu lichiza lokugcwalisa lokuvuselela ugqobo nochwayito oseqesiwe yingcali yengcibi eyalusa inhliziyo iqhina igazi iy'kokise iy'khankathe ingcibe ncam ngumkholi wabaqambulele baqhimile kungekho mncedi sungagwaba inkcitho nengcinezelo zezolo ngumgcini emahlamqweni wabathula ukunyathela qhuqebe bengangxamanga inqalankqala yenqabukhopho yenqaphephe yenqebelanketwayo ukuthi abantu bathile enqetshiwe engcolile sumthithi cwaka nangokwangisileyo asinakholwa ndawo nesichitho likambe nesikhali esinokuchasana nani nisenkokhweni yentabiziyoni inqekeleni iculo lam lisithi sihlanziwe. Licaceleni iculo lam lisithi sihlanziwe.